Neste vídeo vamos falar sobre as frutas em Guarani. Uvaquera, pacová, pacová, nara, nara, araçá, araçá, limão, limão, abacaxi, abacaxi ou ananá, ananá, guabiranaá, guabiranaá, meron, meron, sandia ou huarreê, sandia ou huarreê, uvavoí, uvavoí, aguacate, aguacate. Jaiquami, vamos conhecer. Vamos formar algumas frases através das frutas que vimos anteriormente. He'ete ningo konara. He'ete ningo konara. He'ete ningo konara. Ne'ira hi'aju a pacová. Ne'ira hi'aju a pacová. Ne'ira hi'aju a pacová. Pытã asy ko sandia apyte. Pытã asy ko sandia apyte. Pытã asy ko sandia apyte. Iporãite ko'ã araçá. Iporãite ko'ã araçá. Iporãite ko'ã araçá. Hykueporã ko limão. Hykueporã ko limão. Hykueporã ko limão. Hi'ajupaitema ko abacaxi. Hi'ajupaitema ko abacaxi. Hi'ajupaitema ko abacaxi. Ou hi'ajupaitema ko ananá. Nahe'ẽiete ko meron. Nahe'ẽiete ko meron. Nahe'ẽiete ko meron. Tuixá ha'ỹ ko aguacate. Tuixá ha'ỹ ko aguacate. Tuixá ha'ỹ ko aguacate. Ndaheiete ko uvavo'i. Ndaheiete ko uvavo'i. Ndaheiete ko uvavo'i. Ha'use guabirana'a. Ha'use guabirana'a. Ha'use guabirana'a. Espero que tenham gostado desta aula. Guarani na prática. Próxima aula será sobre os números. Até breve.